turebe ibijyanye n'ubuzima bw'abakozi n'ibishobora kubuhungabanya cyangwa se kubushyira mu kaga. Ni gute ubuzima n'umutekano by'abakozi byavugururwa muri Afurika? Abashinzwe ubuzima babashije guhangana n'icyorezo cya Ebola muri Kongo. Turasoboreza ku buryo buzwi nka Kanguru bufasha abana bavutse badashyitse kuba hafi ya ba nyina muri Kote. Izi nkuru hamwe n'izindi ni mu kiganiro Bungabunga Ubuzima mu gitegurirwa n'ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ndi Eugenia Mukankusi, mbashimiye kuba muri kumwe natwe muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Abantu miliyoni amagana bararwara cyangwa se bagakomerekera ku mirimo buri munsi, kandi hafi miliyoni 3 z'abakozi mu mpande zose z'isi bazira impanuka zo ku kazi cyangwa se indwara, nk'uko ishami rya ONU ryita ku murimo ribivuga. Gukomerekera ku murimo cyangwa se kurwara biturutse ku kazi bishobora kuba kuri buri wese, uretse ko imirimo imwe n'imwe irusha iyindi kuba yatera impanuka. Akanama k'igihugu gashinzwe ibirebana n'izo mpanuka muri Amerika muri raporo kerekana ko kunyerera, gusitara cyangwa kugwa, gukomeretswa n'ibikoresho bishyirwa ku gipimo cya 80% by'ibikomeretsa abantu ariko bitica, bigatuma umuntu amara iminsi adakora. OMS igereranya ko ibyago byo kugira indwara zifite aho zihuriye n'akazi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byikubye inshuro hagati y'10 na 20 kurusha mu bihugu byateye imbere. Ikindi, abakozi bagera ku 10% gusa nibo bafite uburyo bwo kubona serivisi z'ubuzima mu bijyanye n'akazi. Mu birombe bya Los Para byo mu gace ka Lobetela mu gihugu cya Venezuela, abakozi batangira akazi kare mu gitondo. Uyu mujyi muto uri hafi y'umupaka wa Colombia ufite ibirombe bito bigera kuri 50, aho buri kimwe kigizwe n'abakozi 10. Inshingano yo gufatisha igitaka cy'imiringoti biti byonyine hagamijwe gukumira ko kitaridukira abakozi, bakanavuga ko ibura ry'umwuka wo guhumekamo imbere muri ibyo birombe n'ibikoresho by'ubutabazi bidahagije bituma akazi gakorwa mu buryo bugoranye kandi bunaniza. Dufite ibibazo by'umutekano bitwugarije. Hari ikuzimu dushobora kwahurira n'impanuka zitandukanye. Impanuka yo mu birombe iherutse kuba muri Serbia aho yahitanye abantu 8. Velika je tuga. Poginulo je 8 rudara rudnika. Turi mu gahinda kenshi. Abacukuzi 8 bo mu kirombe cya Soko bapfuye. Mu gitondo cya kare baheze umwuka. Nta guturika uko ariko kose kwabaye cyangwa se ikindi. Ni gazi metani yabaye nyinshi ku buryo baheze umwuka. IQR, ikigo cy'abasuwisi gipima ubuziranenge bw'umwuka mu buryo bw'ikoranabuhanga, kivuga ko Ubuhinde bwihariye 63% by'imijyi ifite umwuka wanduye kurusha ahandi ku isi, aho abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda barwara indwara nyinshi zo mu buhumekero ndetse n'iz'umutima. Abaganga bavuga ko kumara igihe kinini uhumeka umwuka wanduye bishobora guteza ingorane nyinshi z'ubuzima nka kanseri y'ibihaha n'igabanuka ry'ikigero cy'umwuka wa oxygen mu maraso, ibishobora gutera imikorere mibi y'umutima. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima, 10% by'abakozi bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nibo bonyine bashobora kubona serivisi zibafasha kwirinda ibyago byo mu kazi. Abakozi benshi mu mpande zose z'isi bakora akazi gashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, kandi akenshi iyo bakomeretse nta gikorwa kigaragara mu kubafasha kubona impozamarira cyangwa se kuvurwa. Reka twumve bamwe mu bakozi bo muri Angola. Minha mão não voltou ao normal, para fazer o que eu fazia antes. Ikiganza cyanjye nticyongeye gusubira uko cyahoze ngo mbashe gukora imirimo nakoraga mbere. Ngerageza ibintu bimwe ariko bigoranye. Natakaje ubushobozi bwo kongera gukoresha zimwe mu ntoki zanjye. Hari ibintu byinshi ntabasha gufata. Hari ibikoresho bimwe ntabasha guterura. Eu protejo-me enquanto estiver na linha. Iyo ndi mu kazi ngomba kwambara imyambaro yo kwikingira, ijire, ingofero, uturindantoki ndetse n'ibikingira amavi. Ngomba gusiga intera ya 1 metero hagati yanjye n'igikoresho nkoresha nshakisha ibisasu, kandi kuva ntangiye aka kazi sindahura n'impanuka. Na altura aquilo a chuva começou a cair lá para entre 22 e 23 horas. Kuri uwo munsi imvura yatangiye kugwa nka saa 4. Ihema ryari risanzwe rimeze nabi kubera imvura nyinshi. Ihema ntiryashoboraga gufata amazi hanyuma rirangwira.
ndacyarimo kwivuza ariko nivuza mbihagarika kubera ko nta bubasha ikigo cyampaye, baranyirukanye. Ibindi kuri iki kibazo cy'impanuka n'indwara bifitanye isano n'umurimo umuntu akora twaganiriye na muganga. Iyo tuvuze ku buzima n'umutekano mu kazi ni ikintu kigari cyane kandi gikubiyemo ibice byinshi nk'isuku yo mu kazi, isuku yo mu nganda. Nk'uko akenshi tubivuga, ni igice cyibanda ku gukumira no kugenzura ibyago byose bishobora kuvuka mu masaha y'akazi. Hari rero n'ibyitwa economics bijyana no guhuza imigendekere y'akazi n'imibereho ndetse n'umutekano. Dufite amategeko menshi mu bihugu byacu yakabaye atuma guhinda ishyi umukozi bishoboka. Itegeko rigenga umurimo, itegeko rigenga ubwishingizi bw'abakozi cyangwa imisanzu y'ubwisungane. Ariko imwe mu nzitizi ziri mu bihugu bya Afurika ni uko imirimo myinshi itanditse ku buryo itegurwa mu mashyirahamwe, imiryango itegamiye kuri leta n'ibindi. Haracyakenewe gukorwa byinshi mu kubungabunga ubuzima n'umutekano by'abakozi muri urwo rwego. Indi nzitizi ni amahugurwa. Ni ngombwa guhugura abakozi mu nzego zose, kuva ku baforomo kugera ku baganga, abashinzwe ubutabazi, abashinzwe isuku n'abandi, ibizatuma hubakwa uburyo bwo kwita ku bakozi uko bikwiye. Kwirinda niryo zingiro ry'ibyo dukora. Nanone kubasha gusura abakozi buri gihe mbere yo kubinjiza mu kazi na nyuma y'uburwayi bidufasha guteganya imibereho myiza y'abakozi. Ni ngombwa kandi gushyiraho uburyo bwo gukumira indwara. Ntutegereze ko uburwayi buza ngo ubone kujya kwa muganga. Inama natanga ku bantu bakora mu cyiciro cy'imirimo itanditse ni ukwishyira hamwe mu matsinda kuko biragoye buri umwe akoze ukwe, baba abacuruzi mu isoko, baba abakanishi, abanyabukorikori, abahinzi cyangwa se abandi. Twe nk'impuguke tugomba kujya kuri ayo matsinda, amakoperative cyangwa tukayagezaho ibyankenerwa mu kwita ku buzima bwabo. Kenya yateguye uburyo bwa interinete bufasha kuvugurura ubworozi bw'amafi. Ubwo buryo bwanafashije abagore bayacuruza kwirinda igitutu bashyirwagaho n'abarobyi b'abagabo cyo kubajyana mu mibonano mpuzabitsina kugira ngo babashe kubona amafi agenda biyanga. Karen Omondi, umubyeyi w'abana 6, acuruza amafi i Kisumu mu nkengero z'ikiyaga cya Victoria. Arafata ibicuruzwa yatumije kuri porogaramu y'ikoranabuhanga ya Aquarich, bimufasha kwirinda kubonana n'abarobyi bashobora kumusaba ko baryamana ngo babone kumuha amafi. Omondi wifuje ko isura ye itagaragazwa, avuga ko iki kibazo gihuriweho n'abagore benshi bacuruza amafi, cyane cyane abafitiye umwenda abarobyi. Sasa baada ya hapo ujyamo amadeni menshi hanyuma bikagorana kwishyura, ugakomeza kubabwira ko uzabishyura ariko birangira umwenda wishyuye gukora jaboya, uryamana n'umurobyi. Kuwa jaboya. Abaharanira uburenganzira bw'abagore bavuga ko iki kibazo gitizwa umurindi ku ruhande rumwe n'ubukene ndetse n'igabanuka ry'umusaruro w'amafi byatewe no kurobwa cyane. Abategetsi mu kigo cya Kenya gishinzwe ubushakashatsi ku mazi n'uburobyi bavuga ko abagera kuri 30% mu bagore bacuruza amafi baryamana n'abarobyi muri ubwo buryo bwa jaboya. Especially the widowed ones. Cyane cyane abapfakazi baba bagomba kugwana ku miryango yabo, bakumva ko bagomba kuja muri iyo migirire ngo babashe kwita ku miryango yabo, by'umwihariko ku ngo zicungwa n'abagore. Iki kigo cy'ubushakashatsi kivuga ko hamwe n'uko ubworozi bw'amafi mu mitego y'akareremba bugenda bwongera umusaruro w'amafi ajya ku isoko, bene ubwo busambanyi bugenda bugabanuka ugereranije n'uko byari bimeze mu myaka 10 ishize. Abategetsi bakateganya ko porogaramu ya Aquarich nayo izabugabanya kurushaho. Twashimishijwe n'ingaruka nziza ubu buvumbuzi bwagize mu bijyanye n'uko ubu abagore benshi babasha gucuruza amafi ku isoko ryisanzuye kandi rifunguye batagombye kwishyura mu gikorwa kibatesha agaciro cyo gusambanywa ku bw'ubucuruzi bw'amafi.
nyuma yo gutangizwa mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, ikigo cya Aquarich kivuga ko iyo porogaramu ifite abagore bagera ku 150 bacuruza amafi bayikoresha muri Kisumu. Icyo kigo kirateganya kwagura imikoreshereze yayo no mu bihugu bituranyi, kandi kigateganya kuba cyamaze kugira abacuruzi b'amafi bagera ku 2,000 bayikoresha bitarenze uyu mwaka. Naho kuri Karen Omundi we yashinze iguriro ry'amafi mu cyaro atuyemo, akavuga ko ubu yaruhutse kuko abasha gucuruza amafi ye adafite impungenge zo gusambanywa. Muri Kongo hatangijwe gahunda y'urukingo nyuma y'uko abantu 2 bishwe na Ebola mu mujyi wa Mbandaka. Doze zirenga 200 z'urukingo rwa Ebola zagejejwe Imbandaka mu ntara ya Equateur zivuye mu mujyi wa Goma. Gahunda y'ikingira ikoresha uburyo bw'impeta, aho abantu bose bageze aho bahurira n'abantu bemejweho indwara bakingirirwa hamwe n'abakozi bari imbere mu kurwanya iyo ndwara. OMS ivuga ko abantu byibura 230 byamenyekanye ko bahuye n'umurwayi wa Ebola mu bice bya Mbandaka bacungirwaga hafi. Indwara ya Ebola iterwa n'umuriro no kuvirirana, ihererekanywa binyuze mu matembabuzi y'umuntu ajya ku wundi. Mu bimenyetso bikuru harimo umuriro, kuruka, kuva amaraso no guhitwa. Nk'uko ibiro bya OMS muri Afurika bibivuga, n'izindi ndwara zishobora kwirindwa hakoreshejwe inkingo zariyongereye. Izo zirimo imbasa, fièvre jaune, kubera icyorezo cya COVID-19 cyaremereye inzego z'ubuzima. Ibitaro biri Abidjan mu murwa mukuru w'ubukungu wa Cote d'Ivoire birimo kugerageza uburyo butandukanye bufasha kurwanya impfu z'abana bavuka badashyitse. Babikesha uburyo buzwi nka Kanguru, ni uburyo bwitiriwe igisimba cyo muri Australia cyitwa Kanguru gitwara umwana kunda. Carmel Elu Ehuma aramwenyura. Kuri uyu mubyeyi w'imyaka 40 ubyeyi bwa gatatu, ibyumweru 2 bishize byari bigoye. Akigera muri iki gice cy'ivuriro kidasanzwe, umukobwa we Ouma yapimye ikiro kimwe n'ibice 44 gusa. Ariko kubera ubuvuzi yahawe, cyane cyane uburyo bwiswe Kangaru, aho uruhinja ruhozwa mu gituza cya nyina, yiyongereyeho amagarama 300. Uyu munsi ubuzima bwe bukiri mu kaga, kandi na nyina ubu none hashobora kwiruhutsa. Effectivement que je suis arrivée, l'enfant nukuri kuva nkihagera binyuze mu guheka umwana nka Kangaru, umwana arimo kumera neza, kandi namenye byinshi ku bijyanye n'abana bavuka batagejeje igihe. Ubushakashatsi bugaragaza ko uburyo bwa Kangaru cyangwa se uburyo bwo gufatira umwana mu gituza cya nyina mwegeranye umubiri ku wundi butuma abana bavutse igihe kitageze bakura neza, uruhinja rusinzira neza kurushaho, kandi ntiruhangayika nk'urushyizwe muri kuveze. Mu mujyi wa Abidjan utuwe n'abasaga 5 miliyoni, hari imashini nk'izo hafi 50 gusa mu bitaro bya leta. Ariko hano kubera inkunga ya UNICEF, ubuvuzi ni ubuntu. Ababyeyi bahari bumva ko bafite ikintu gikomeye kibahuza. Ici nous sommes comme dans une famille, nous sommes dans une famille. Turi nk'umuryango kuko dufite umushefu. Buri wese agenzura ko amabwiriza yubahirizwa, ni ukuvuga guheka umwana mu buryo bwa Kangaru mu bikorwa byose, keretse gusa kujya mu bwiherero no mu gikoni. Ishami rya service yita ku mpinja mu buryo bwiswe Kangaru ku bitaro bya Trècheville riyobowe n'umuganga wabihuguriwe muri Afurika y'Epfo. Au-delà de la suivi, il y a la relation entre la mère et l'enfant qui se crée. Hejuru yo kurokoka hari urukundo rwiyongera hagati y'umubyeyi n'umwana bitewe n'ubu buryo. Umwana aba yaravutse atagejeje igihe, umubyeyi ntiyari yiteguye kumwakira, kandi n'umwana ntaba yari yiteguye gusohoka. Uretse inyungu z'ibifatika, ubu buryo bufasha guhindura imyumvire y'abagize sosiyete muri rusange. Akenshi baba bafite imyumvire mibi kuri abana bavutse badashyitse. Uyu muganga avuga ko bitarenze mu mpera z'uyu mwaka iyi serivisi izaba ifite indi myanya nka 20 y'inyongera, kandi iyagura bikorwa rizakurikiraho riteganya ahantu hazajya hahugurirwa abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi bo muri Cote d'Ivoire nabo mu bihugu bituranye. Amakuru agezwa kuri virusi ya corona mwayasanga ku ijwi ry'Amerika kuri @Radiyoyacu.com. Naho dusoreje uyu munsi, mwakoze kuba natwe muri kiganiro. Naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima uzira umuze.